ngasi phongkhiba tongan tongan manipuri sipong singdagi maruibi pauk sing khongasaraga manipur top channel gi mekedi gi myam na thamjigi ahanbada sanalai pakok sida phongma maruiba paukhra lenga ki hospital sing gi manung da ahan boina jenims ta mi ahum kini sinma ngamkhre mama anina masa anigi mapu roibana maki loinabi gi thawai kananaba kini pikhi kini singkhiba doctor gi timda lakh manga gi mana piragani haina sib minister na lauthokre मैम टेंटक थमजरमगे मणिपुर लेंगांग सलाइब हॉस्पिटल सिंगी मनुंग दि इहान हान बोइना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जेनिम्स ता मी अहुम माइ पाकना किनी सिंदोफंग अंख्रे ऑपरेशन अदुदा सरुक याखिब डॉक्टर सिंगी टीम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना लुपा लाख मंगा गी मना पीरगनि लाथोख्रे मणिपुर गी ओइन अहान बमसुम अवोंगपो स्टेट सिंगी मनुंग द गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज की मथंग द अनिसुपो ओइना जेनिम्स ता किनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन माइ पाकना पांगथुपंगम किबनि किनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन माइ पाकना पांगथोख्रबा नाबसिंग दुदि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की वंगु तेरादगी तखिलम विक्रमजी चै 38 चुचांपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइसोनजंग विलेज तगी किमसारी चै 94 अमसुम उरखुल डिस्ट्रिक्ट की विनितंग विलेज तगी हंसो वुंगलेन चै 39 हारि तखिलम विक्रमजी अमसुम हंसो वुंगलेन की डोनर सि अपोक्पी ममासिंग ओइरि दुगा किमसारी की डोनर नमा की मापुरोइबन ओइरि हाइन जेनिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एल देवेना थोपस्टिरोल अमन सो हाइरि किनी ट्रांसप्लांट तौखरबा मियोइसिंग असिदा ngasi फावबदा पामदबा थौदो अमदा थोपलेथ्री ट्रांसप्लांट अदु माइ पाकले हाइन लौबु यारे मकासा थरक पोइना तो पाव मन सिंगनिंग खाइबदगी पुरुल अमांगा ता थोखरे हौखिब सयोल अनिरो मसिदा नों का हेना सुबदगी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मनुसना लेबा पुरुल द साउना निखाइबदगी थौदो सेनापति डिस्ट्रिक्ट की पुरुल सब डिवीजन की मनुसना लेबा पुरुल अमसुम कोइदे खुलगी लोनबद थोखिबनि सिंगनिंखाइबगी थौदो सिदा लम एकर अमा हेना नमथकिदुना पुरुल अतोंबु खुलगी डिविक्टर कौबा मियोयमगी युम अमांगदा थोखि मसिदा स्नतना कोमला योंगसाक येंगांग कार्डामोन अमदी अतै मना मसिंग कया मरुम थाबा मफम कया सो अमांगदा थोखि ngaगी फामनी सो अमांगदा थोखि थौदो सिदा मिसी मिना अमदी असो अपन थोखिबगी रिपोर्ट ती अमता लेते सिंगनिंग खाइबसिना मरम होइदुना अवाब ताराब इमुंग कयागी हौजिक ओइरिबा फिबमसिदा मणिपुर लेंगांगना अकन ममियेंग संगीदुना खुदक कोइबा मतेंग पंगहनिंगबगी अपांबा सेनापति डिस्ट्रिक्ट की खुल अनि एसिगी खुंजा सिंगी माइकेदिगी फुंदोंगनरखली अतोपा पाव मदना अब्दुल्ला मिसी की खोंजंग हेना कंसिननब सेम सारे जेसी मियाथीना हारपीख्रबा खोरिमयम अब्दुल्ला मिसी की मताना मणिपुर लेंगांगना जेसी द पिरखिबा थाजबा वफमसिंग थाबो ओइन ओनथोरक्तबना हानदगी हेना खोंजंग कंसिननब संसिननब सेम सारे हैना अब्दुल्ला मिसी की मरी लैनना सेमखिबा जेसी की कन्वेनर अयुब कोरीना फुंदोरक्ली संगम दाविदा पाउमिसिंग उनबदा अयुब कोरीना हाय जेसी की म्यूटसिंग अमा सीएसओ सिंगदा चीफ मिनिस्टर ना पीखिबा थाजबसिंग ngasi फावबा थाप ओइन अमता ओनथोरक्तबा सि अंगकपा मदि पेनदबा फावी अब्दुल्ला मिसी की असम वेल फंगनब जेसी ना खोंजंग मखा सथनब वरेब लौरे मसिगिदम हानगी जेसी सिदा को कन्वेनर अनि हापसिनदुना हेना पाकथोक सकथोलगनी अब्दुल्ला मिसी की इन्वेस्टिगेशन असि जेसी अमदि इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अपेन बोइदि मियार असिदा सीनरिब मियोइसिंग फगतपा लोइरब्रा मियार असिदा सीनब गाड़ी अमदि खुसुखुलाइन सिंग अमता फगतबसि लौतुनब मानबा अमा याउरि इन्वेस्टिगेशन असिदा एसपी थौबालना नथेबगुम तौरि तसेंबदि चीफ मिनिस्टर ना पिरखिबा कमिटमेंट सिंग दा थाजरुबनि अदुबु ngasi फावबा थाब ओइन ओनथोकबगी खुदम अमता उबा फंगदे हौजिक लैरिबा फिबम अमसी जेसी अमदि सीएसओ सिंगना यामना पेंदे लेंगा केसिगुंबा थौसादबा मोंग मतौ सिगी मथक्ता सीएसओ अमदि मणिपुर मियामगा लोइनना अकनबा खोंजंग क्या संगसिनदुना अब्दुल्ला मिसिगी जस्टिस पंगनबा सेम साबा लोइरे निंगसिंग बयाय कोरिमयम अब्दुल्ला हौखिबा मे 13 की नुमिदांग वैरमदा माना हाना सेलमनुपीगी पुमिनबा मसीगी युमदा चाक कौबदगी ममानबा हुंगा पुनः चाक चाबा सखिबदगी थीबा खंगदना लेरक्लबा मतुंगदा हौखिबा मे 19 की अयुक्ता इम्फाल तुरेलदा असिबाक्संग ओइना फंखिबनि अतोपा पाव मदना नाखोइना कयाम कुइना लोटकनी डिप्यूटी स्पीकर की पिक्चर ग लोइनना सीबा सेनाना मेसेज अमा थाखरे सीनियर लीडर एकनाथ सेंदेना लुचिंगबा ललहौबगा मयुकनरिबा सीबा सेनागी वांगांगलोय मकोक संजोय राउना बीजेपी न लेंगा पाइबा आसाम द केम तौदुना लेरिबा रिबेल लुसिंग सिंगा दुदा ngasi अटैक अमा तौखरे डिस्क्वालिफिकेशन की मतंग रिबेल एमएलए 13 ता नोटिसिंग थोखरबा महाराष्ट्र असेंबली डिप्यूटी स्पीकर नरहारी जेरवाल की स्पीकर अमगा लोइनना मागना गुवाहाटी दा नखोय क्याम कुइना लोतुना लेगनी नखोय साउपति द सोयदनमक अदुमक हलकपा ताबने हाखि
February English singani ga taragani thudigi hauna speaker gi pham hangduna leirakraba Maharashtra thokliba political gi wathok asida masamak mayai da leiraba Mr. Zerwal Sharad Pawar gi Nationalist Congress Party NCP dagini rebel sing aduda noticing thokpada natana deputy speaker Zerwal na minister Eknath Shinde gi kemaduna ma ki mayokta thangalakhiba no confidence motion adu kakthakre rebel MLA Kuntraga Marina no confidence motion aduda sahi tawrabasu MLA singadu ki manungdagi amata motion adu deputy speaker Narhari Zerwal gi office ta thagati madugi mohta madu mokhoi June 29 gi ayuk taraga mathoi makhairom masak maming khangdaba email ID amagi kuthangda tharaki haina likhun sing haiki hiramadugui arubadugi yenglaga motion adu record ta laukshindringai gi mamang hariba communication adugi asengbu sengdabadu verify tawba masum asengba ma lepa mathau tai haina no confidence motion adu reject tawbagi marag oina likhun singnaki masigi mamangna Mr. Zerwal na assembly duda Shiva Sena gi lusingbadu oina Eknath Shinde gi mahutta Ajoy Chaudhary hapkhrabani haina mayek sengdokhi adubu Mr. Chaudhary gi maming adu minority faction aduna pukhatkibani amasung mangna asengba Sena gi mahut sinba aduni hairaduna Eknath Shinde na deputy speaker gi khongthang adu aina yadi haikhenasu pausna phungdokhi makasa tharaphoina pongna pham pausi da phongba to papaw mana English amaga samapan humdraga mangara Congress na emergency laukthokuna democracy manghana bohona ki PM Modi English amaga samapan humdraga mangada matamadugi government paikiba Congress party na India emergency laukthokuna democracy bu manghana bohona ki amadi malemda dictator gi wakhalun ama miyamna democratic oiba pambaina maithiba pikiba sigi khudamama thibada awaboigani hana Prime Minister Narendra Modi na phungdokre Radio da ngasi sandokiba man ki bata emergency thamkiba sei nifugotre subagi palangi mathangi numita mahana haki matamadure hingbagi hak personal liberty na singba hak pungba matkemadi media judiciary amadi atai institution pumbada control toksinki emergency asi English ngama samapan humdraga magi June 15 da Indira Gandhi na Prime Minister oiringa da lauktoki amadi English ngama samapan humdraga teret ki March 13 da lauktoki matamadu da miyoibigi hingbigi hak yauna constitution gi article 13 na piriba hak kudimak matki matamadu da India digi democracy asi muthanaba akan mamong no khona duna constitutional institution media na singba punamak makhogi control makara thamna bonaki matamadu ayaba yauduna kariguma amatak fongba yakidi mili sing kya fajinduna madi la kya da miyot minai sathaba yauna tongan pambai kya sejinarabasu democracy da thamliba India miyam gi thajaba dudi manghan bangam kide democratic oiba pambai khaktana India gi miyamna emergency laukthok democracy purakpangam ki democratic oiba pambaina dictator gi wakhalona ma maithiba pikiba sigumba khudam ma malemna thiba awaboi emergency matamadu bu hoba madi khongjang kya da saruk yakhibadu lebak phabani ngasi aikoina ningtama phangba sei humdraga manga surakpagi harau tayamba phongdokliba sida matamadu thengnakiba amamba matamadu bu kauthokloi tungda horakliban ha singnasu matamadu bu kaidonungda kauroi space sector ga mari lainana housing sathariba thabak thoram singi matangna palladuna magna hai sector asida thabak toriba startup samagi mathakta laire amasu startup singa sina hana mamangna khanaramdaba wakhalamadi oithok loi haina khanarambu wakhalon kyara thabak tori agnikul amadi sky route kumba farm na space sapa matamda pelot yamna sangloidaba launch vehicle kaya samgatpagi thabak tori asigumba startup singa sida thabak toriba singa si ayambana sahar masa dagi lakpani mangna makhatana haki startup dagi horaga sports the India gi naha singna anoba record kya ama thamang nakli handak ta pangthoki ba khelo India games su India gi sanaroi singna record kya ama thamangam ki games asida punna record taragani thuai ki masigi manunda record taraga mathudi nupi sanaroi singna thamangam ki masi kaktana tana khelo India youth games asida na kya ama di isam samba imung manung dagi tholak poidi Srinagar dagi Adil Altafna kilometer 100 gi cycling the gold medal lauki ma ke apokpa si phi tubo misamani Sena gi El Danus ki apokpa tubani makasa tharapoina to papawna South Africa gi night club ta naha kun maram khangdana siraga leramde South Africa gi samudra mapana leiba East London town nga se yu anganmada night club amada naha ro yamdrabda kun siraga leramba thengna khre hari
नारोलसिंगदु निंगथम थागी स्कूल एग्जाम लोइबिगी हराव फोंगतोकओइना नाइट क्लब अदुदा पार्टी तौखिबनि मखोय कैदौबदगी सिखिबनो हाइबा खंगद्रि लोकल पाउसी सिंगी रिपोर्ट मतुंगिना हक्सांग सिंगदु टेबल अमसुम चौकरी मरक्ता चाइथोलगा तादुन लेरमे दुबु मपान थोंदु उबा फंगबा असोकपगी खुदमदि फंगिदे हाइदि हौजुमकी ओइना मखोय कमदौना सिखिबनो हाइबा कन्फर्म तौबा ngamdri सिबिगी मरम यामना थुना खांगदोना बाइखोइना टॉपसी तौरगनि लाइखिद्रब सिंगदु स्टेट मॉक पुख्रे हाइना हेल्थ डिपार्टमेंट की स्पोक पर्सन सियांदन मनाना फोंदोखी नाइट क्लब अदुगी मपु सिया खंजेला नेदेबुना फोंदोखिबा मतुंग इना ngasi ayu anganbada mak lakphina ba koraki haidi kari thokibano haiba aihakna khangma ngamdri adubu ayukta korako matamda maphamdu mina pik thale amasung missing chafamda krik krik inare haina फोंदोखी haina night club ki mapu dun hakena su pausna फोंदोरकली Makasa thara poina huyelan pawda phongba topa maruiba pawkrana director gojen gi yumda bom poka helamle thas gi kun gi mari gi numidang agriculture loisang gi director and gojendro gi yumda IED ma poka helamlaba matung ngasi numidang pung 10 makhairom tarakpada haingang PS ki manung sana khaba maning lekhaida settlement and land records loisang gi director pangaijam gojen gi yumgi toilet manaka sakangdaba singna hand grenade ama langsilaktuna poka helamle थाउदो अदुदा टॉयलेट की सरुक खरामदी युमगी थोंग थोनावगी ग्लास अकाय तुथोखी अदुमेना मियोयमता असो अपन याहोद्रे हाइन सुफुंदोरकली अतोपा पावमदना मियो मिशन फाबी मणिपुर गवर्नमेंट अप्रूव प्राइमरी टीचर अमा RDN PR रेगुलर स्टाफ ओहेलब्रा मणिपुर गवर्नमेंट की मखादा लेरिबल लोइसन खरगी मकोक थोंग यावना ऑफिशियल खराबु सुपर इनोवेशन दा थाबक्तगी पोथारबसु अमुक हना रीएंगेज तौदुना सिजनबा अतोप लोइसंग अमदा अनोबा पोस्ट थावोइना सेमदुना थाबक तखनबा अमसुम अयाबा पीदबा रूल लेरमलबा फावबदा सेमदोलगा सर्विस मतम सांगदोहनमना सिंगबा मणिपुर लंगाकी मियो मिसान फाबा मियेंग सिंगी मनुंगसना ओइगदबा मानबा थावोंग अमदा सही खरगी ममांगदगी प्राइमरी टीचर मोइना अप्रूव तौरबा ओजा अमबु Rural Developments and Panchayati Raj RDN PR dasu regular staff ohelabra haibigi wang thorakle lainga ki miyok mission phab thawong siki makhada miyoi amakhaktana tuwan loisangani da lainga ki regular approved staff oide haba paw siga mari leinana phangba document singi matungina dual employments gi khudong chaba phangan biram liba miyoi si zonal education officer wangwogi makhad leriba Maizrao Girls Primary School aided gi primary teacher ni hari adubu ma school asina aided school oizarabasu education department gi makhada ma ngasi dagina sei tare longi mamang kumja english ngani ga taraga manga gi august kundagi approved teacher ama oiraklabani hari ma ku matamasidi aided school sigi approved teacher ohelakibadagi me kunga mari english ngani ga taraga tarukta ZDO wangwoina thokpo order amada ma ku school sigi managing committee gi teacher representative oina serial number 7 da yoholamba su laiki hari amarum da ma khawkiba kumja english ngani ga taruk taret ki mamangdagi hawrakladuna RDN PR loisangda unregular staff oina su thabak tawjarakibani hari अदु बहोकिबा फेब्रुवारी 19 अमस मार्च मंगादा तंक अनि थोंना पांगथुकिबा 12 सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन गी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सना हलक्त्रिंगी मंगोइदना मा RDN PR लोइसंगदा रेगुलाइजेशन पिरखिबनि हाइरि हाउसिंग न माक लोइसंग सिगी अककनबा यूनिट सेक्शन अमगी मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर असिस्टेंट ऑन रेगुलर सर्विस तौरिबनि हाइरि एडेड स्कूल सिदा माना प्राइमरी टीचर ओइरिंगै सेरेक्टसु थाहुम लोमसुम स्कूल सिदा Karakfam thokpada karaktabadagi school asigi managing committee gi secretary mekeri April 19 English ngani ga 19 na matamadugi headmaster in charge na mahakna matam sang school karaktabagi maram pirakna ba application call tawbagi ayibsi role piki bisulaki sirol adugi copy amasu ZDO wangwoi de speaki haina pauksi isna makhata na phungdorakli atopa pawamadana aspirational district program gi makhada sandil district khwaidigi faba district ama oide union minister Niti Ayok ki makhada aspiration district sama taragani panda paikhat pathorangda inclusive growth amadi living standard ki manungna sanel district khwaidagi faba district ama oire haina union states minister communication Debu Sinha sawwana phongdokre ngasi sanel district operational district program ADP gi makhada sathariba thapak thoram singi matang district asigi deputy commissioner gi conference hola pangthokiba review meeting luarba matungna pawmi singa unabada mahna wafam asi phongdokibani union state minister makhata na India gi khangalaba district
चामग तराग निपान अहेनब मियेंग थमदुना डिस्ट्रिक्ट सिंग असिबु माइकई खुदिंगी सपोर्ट हनबगी पांडमदा पाखतपा सेंट्रल लेंगा की थोरामनी मसिदा चंदेल डिस्ट्रिक्ट की मियामना बीजेपी की लेंगाना मियामगिदमक पीरिबि स्कीम सिंग मपुंग फाना फंगलंबद नुंगाइबा पोई लेबा असिदा कनेक्टिविटी की फिबम फगतहनबा पाखलकदब थबकता खुंगंग खुदिमक्त मिनिस्ट्री ने थबक पाखलपगा लोइनना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इरादा मिपुंग खुदिंगदा अयांगबो इंटरनेट पिनबा लमदमसिगी ओइजबा 5G मोबाइल नेटवर्क चलिब सैसी फंगननबा पानम थमली लोइनना सै तरागी मनुंगदा 6G पुथोनबा थबक थोरमसु पाखतपा हौरे हाइकी border area सको थोरांगी थबक सिंग निंगथिना सथरिबा ऑफिशियल सिंग मांगना थगली हाइबगा लोइनना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगनबा सेंटर की अयाबे हेक पिरकपदा border area की मफम सिंगदा टूरिज्म सकोट हनबा मथौ तागनि फुंदोखि माकी खोंगसर अदुदा संदेल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर DLO सिंग अमदी ऑफिशियल सिंग सरुयाकी हैनसु पाउक्सी येसना मखातानासु फुंदोरकली अमरमदना त्रिपुरा की बाय इलेक्शन चीफ मिनिस्टर मनिक शाह याउन बीजेपी अहुम कारे सीट अमा कांग्रेस न फंख्रे सीट हुंफु लेबे त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी मरीद पांगथोखिबा बाय इलेक्शन की रिजल्ट ngasi लाउथोखिबदा बीजेपी की कैंडिडेट ओखिबा चीफ मिनिस्टर मनिक शाह न मा की ख्वाइदगी नगनबा कांग्रेस मिरे आशीष साबु टाउन बादोवाली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी द माइथीबा पिरमदुना माय पाखरे चीफ मिनिस्टर का लंबा तौनखिबा कांग्रेस मिरेप आशीष कुमार शाहना बोट लिसिंग तरागा मथुगी सुनगी हुमद्रा का तेरे फंकी दुबो माय पाकलबा मनिक शाहना मंगोनगी बोट लिसिंग तरुगलोम हेंदुना माय पाखिबनी चीफ मिनिस्टर मनिक शाह माय पाखिबगा लोइनना अतोपा बाय इलेक्शन पांगथोखिबा जुब्राजंगर अमसुम सुरमा AC दसु BJP की मेरे अनिना माय पाखिबगा लोइनना बाय इलेक्शन पांगथोखिबा अपुनबा सीट मरीगी मनुंगदा अहुम BJP न फंगलगा अगरतला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी न कांग्रेस मेरे पैखिबा पार्टी सिगी सीनियर लीडर सुदीप रॉय बर्मन फंख्रे मांगना बोट लिसिंग तरागा त्रेका सनिगा निफुगुमा फंगदुना माका लंबा तौनखिबा BJP की अशोक सिन्हाबु बोट लिसिंग अहुमलोम हेंदुना माइथीबा पिरमखिबनी अतोपा पाव मदना लाइलम थोपगी वाथोक तौहोइदबा ngakta ngaire थुलक्तनाबा थबक पाइखतपा मतम ओइरे मनितोन लाइलम थोपगी थौरम सिंग उमंग लाइ हराउबगी ओइना नुमित मंगानी तरेनी तरागा मथुइनी चनबगी थौरमनी लाइबुंगदा हराउबदगी कोंगबलम येंगबा सबलम थोकपा हाइदुना लमदुना कोलिबा मफम सिंगदा लाइनिंग थौ लाइरेंबीदुना कोइना सतलगा येंगबदुगा सबल मफम चाबा मफमदा सिंगदोक्तुना पोथाबगी थौरमनी थौरम मसी तुलाइ नत्रगा लेंगथोंग लेंगजाव हाइ मसिदा लाइ हापलगा पुगदोरिबनी मसा मनाय ओइबिसिंगना मतुंग इनदुना लाइ हराउबगी फिजेट सेट जादुना थौगल तौगदबनी अदुगा थोंगाल मैरा कचदुना हाइलै कटहौगदबा मयामदु कटलगा निजगदबनी लाइन कोलिबा मफमसिंग कोइना सतलुरगा लाइबुंगदा हलकलगा लाइ लेंसिंगदबनी कोइना सतलुरगा हलकलगा लाइबुंगदा दोलाइदा अदुमक लेंसिलगा नुमितुगी ओइनदि हराउबगी थोरम पांगथोकपा याय काइदे हाइदि वाफम असी उमंग लाइ कनमलुप उकल की कन्वीनर मुतुम मनितोना हंदक लाइ हराउबगी थोरमदा थोनिंगदबा थौदोक क्या मथंग मथंग थोलकपगा मरि लेनना पाउक्सीसना लाइ हराउबगी वंगुलोन की मतंगना हंगिबो वंगसिंगी पाकुम पिरदुना फुंदोखिबनी मांगना मखातना हाय तुलाइद लाइबु लेंगजाउनदुना पुरगा सबल अमदा माइबीना इसिंग असेंगबा खिकतोक्तुना सबलदुदा थाबा यारे हायरबा मतमना थागदबनी हौजिति लाइलम थोकपदा नाटकी फी सेतबसिंगना यौ तौदुना मसुम हुइसेन खोंजिंदुना पांगतौदा तौसिले लाइ ngawi लाइ पुगदबा मीदुदा हाना लाइना तोंगसिलकपा यावी थौदोसी कोथादा तौई अरापतिगी पुरैरोंबा लमैदोंगी पाखंबदसु तौई लोइनना अखनबा लाइ खरदा तौबा यावी लाइ ngawa हाइबिसि यामना का हेना ngaubadi खरा नोंबा खरा हाइबा अदु खक्तनी अदुबु सेनबा लाइ कमिटीना म्यूट खंदोक्तुना अमाइबिना कुपसेन सेनरगा लैरिबनी लाइ तादनबा मसुम नानथदनबा सिक्सिन थरंग लखोतुना सेनरिबनी अदुबु हौजिकना ngaudaba लाइसु पंगाउदा ngorokपगी सतनबे अमा लाक्ले मसिमक्ति लेबथिबनी लाइ पुगदबा लेंगथोंग दुलाइ पुगदबा मीसी मखोंग मरिगी मी मरि ओइगदबनी मी मरिना खुजुल खुनान थोक्ता तुसिन खोसिनबा यावरगसु फतबा थोक्तनबा मखोइबु सिन्ननबा मी मरि महुत मारेंग सिन्नबा नकल द मी अममम लैगनी अदुना दुलाइ पुगदबा अपुम मियोइसिंगी मसिंग निपानी दुलाइ पुगदबा मियोइसिंगदु हयेंग पुगनी हाइबदुगी ममांग ngasiदगी चकमांग फिमांग यावदना
इरुइसिंग तौदुना खुदैना मै येप्तुना पुगदोरिबनि हाउजिंगना कदाई कदाइदगिनो सिंफी सिजनदुना अमसुम नमा येप्तुना फी अमा हेक्ता सेसिनबा कनागिनो खंगदबा अमा हेक्ता सिजनसनबा नत्रगना सेटनिंगबा अमा हेक्ता सेसिलगे हेक्ता लाइ पुबगी सतनबि लेरकपनि निमित खरनिगी ममांगदा लोइसिनखिबा खुराई पुथिबिगी हरावबदु लाइ अहुमनि लाइनिंथौ पुथिबिगी दोलाय अमा लाइनिंथौ खोरिफाबिगी अमा दुगा नोंमाय लैमगी दोलाइगा पुना अहुमनि दोलाय अमदा दोलाय लेंसी मी हुमद्रागा मंगानी मसी दोलाय अहुमगिदी सनिगे कुनगा मंगानी दोलाय पुगदबा सिंदु खानतोलगा पुबा हौरकपदा मी अयाम थोलगे हेक्ता हुपसिलगा ग्रोंग ग्रोंग लैदुना लाइबु हाइदुना तौनिंग मोमोंना तौनरकपा कुइरकले ngarang nahangi uwa natre mamangna su police na phubodagi malemda leitaba yadaba laibu leibakta thadaramlaga sienkhibani madudagi laidu ngaude hairabusu yai police ki saitheng phanglaba matamdari malemda leitaba yadaba laibu hondoknamlaga senkhi kariguma line leibakta leitarabadi anam athau tawduna thokadori bani hari adubu handak thokriba pukhibegi lailam thokiba dusu खुराई पुखीबदगी लाइलम थोखीबदु वांखै खुनाउ सोइबम लैकाइगी सिटीजन क्लब की ग्राउंडनी लाइबुंग लापनबना किलोमीटर अमा मखाइरोम दमक ओइरमगनी अदुबो हलकपदा लाइ वांग म यौरकपदा दोलाइ थदरे मतमदु नोंगलमदाइ पुंग अहुमलोम ताराबनी लाइदु लखलु हाइदुना माइबा माइबी लाकलगा लखले अदुगा दोलाइदु फजना लाइबुंगदा लेंसिलगा खुदा थादुना थमगदबनी लाइबु लोइनमक ngawhale thawong asi ngawksin faijinabagi masak amakha putholaga satna hanabagi masat amada lakpani hairiba thaba asi tawba sumde hongdok pasangi haki man makha tana phongdorakpada mayang imphalgi wangbrel harawda lailam thokpada khongraw makaksitpa asang basitpa mayam khoi mahumdagi paithorakpadawna tholaklaga lai matungda innaraga satkibadu khwaidagi lebak thibani masigi masat asi mina sembani hongdo hanbada kuigidaba natti hongdo handaba yadraba matang lakle haina supanki loisilakpoina atin mapau khraga myamda hapsaramage congress amasum bjp party workers sing marakta unkhatnarakpadi aso apan thokre thasigi kungo humdoide tripura goina pangthokiba ac mari gi by election result ngasi laukthokraba matung agartala congress bon mamangda congress amasum bjp workers sing marakta khanghodana unkhatnarakpadagi aso apan kyanang khri haina report sing hairi ngasi election result laukthokraba matung congress amasum bjp party animiki workers singna haraute amna phungdokna duna lakhi mai pakpi haraute ama phungdokna ringai maraduda khangawdana party workers singgi marakta unkhatnaba horakhiba misimina thoanba yaba mongda violence ki thodok sing tholakibani maduna congress ki thomi kya aso apanakhi party workers sing marakta thokiba unkhatnabagi thodo du control tona bohonabada police na tear gas sel kya kapki amadi yamna thuna irang adubu control tawduna ka hena aso apan tholamngadabadi ngakthopangki amaramda ngasi thokiba muknabagi thawdo du Tripura Pradesh Congress Committee ki president Birajit Sena su sokhi thawdo asibu congress akan mamona yaningdaba phungdokhibaga loinana BJP gi khuneki oiba miyoi mi sibi yaba khulai sing sizinaduna congress workers sing da atamna attack adu satharkhibani haidi loisilakpoina topa paung tanga myamda hapsaramge yu lainaba selfie dabadagi naha amana mapumapen hathre Uttar Pradesh ki Budaun district damari village da yu lainaba selfie yadabagi dama ahal oiraba matai manaw anibo makhoigi masunu pana hathre hene numaijung numita police na phungdorakli police na damari village da lebe yu mamagi tonganwa kaani dagi ahal oiraba matai manawgi pumtharaba haksang singpangki police na phungdokhibida yugi matang mari yenabadagi masu duna maki mapu maben adu hatkibani hauju mak lotkhre laikhidraba mapu maben adubu Prem Shankar sei humfugamanga amasum Bawan Devi sei humfukawi masai sei kun suraba himes ko equis adu mapu maben ge loinana luhungbagi thorom yawnana ba village atu da lakhibani hainasu paushina makhatana su phongdorakli adu hauji di myam pausi matangse lusinjarage amasum myam puna anau update ngaminasi matam ge marui pausung myam da lepalaitana channel sigi maike digi myam da update pisara kena myam information thamjari adu hauji di kainarsi and thank you